shuwana babona into declate yaphansi ishayeka phansi kwema bebona ukuthi le madoda ususa lapha phansi esizibini mfowethu yasaqhubeka sathula cabanga imali mina ngiphethe ulo Greenback ngale uhlweze lelo uhlweze yona thing ngisinda ngempela ngoba yona esindayo iningi buka usukulucoshe cha phela ngitseka lapha nje so sinawana uyazi musinawana uqona noma ungathi umuntu ANC uthi umuntu FP yawo lo muntu enginhlobona FP LC yona yonke igqoya ngoba nikufanele yabo nje manje ayibotho ngicabanga ukuthi kulonyaka nje uzophela ngizama ukushintsha impilo yokuthi mfowethu ngithi ukuhamba la eThekwini ngoba all over laba engiphila nabo mfowethu bahlomekisana more unokuthi unokuba keep kulesigameko esibhekene naso yabona mfowethu Professor Khonto ngizokutshela yona yabona la kule maskandal ya manje lefika manje nje asuseleza nse preaching lapha elokhuzeni ijantshi stimela futhi abafethu abashoni babuye ngizolala Professor mfowethu and yonke ngisazoyichaza futhi naleyo izizathu futhi esenze ukuthi isikhathi esiningi abafuthi beshona isola ukuthi laba futhi bokufika laba awuyibona bona basidayisela leshandisa sengathi kunento abayifakayo eyichemical wrong abayifaka ukuthi yona mfowethu siqashwe nga one by one kuze kugcinile masekwenzakalani sewubona bodwa sebegcola le South Africa thina abantu abamnyama so siphele sonke nya igcina kube ikona igcina sebesiphethe sekusele kancane kangaka buko vele already sebesiphethe wasibeyakwazi ukuthi basitshela ukuthi wena hambe uyophanda wena hawu ngiyophandela indoda ibhizi ihleli la ineka amasend ilinde wena ukuthi awuyeza ubani u50 uyeza ubani u20 umufika ibikhangeza ungaze ufuna ukuthi imali esengathi nje futhi uyazi ukuthi uyoyicosha la uyakhona akazi ukuthi kade uriska mhlawumbe athi ukhanga ithanda uqhekeza ithanda uthahwa igwegwe akazi yena uqhamuka nje sekukhangeza ufuna imali laba futhi bokufika ebalekile nje futhi kahle hle kufanele umuntu abukhule ngomqondo manje ngeke futhi azingisho ukuthi Professor umuntu uyahlanya ikhanda ngisho walona uhlanya ngabe seyayibona ukuthi ayikho phela lento ngeke unyaka nonyaka wena izinto eyodwa shuthi wena ungafunda ufirst year kuze kube 4 years noma 5 years ufunda ufirst year wena upass nje wena uhleli nje ufirst year wena njalo no haya wena luchi kanje la around nje wena uyapho thola imali fundri mucabanga labo 50 rand abo 20 rand engibadla njalo ngosuku every day unyaka nonyaka engabe umalini unyaka nje uwodwa abulithekile ibhanoyi mfowethu ngiyakutshela ngabe ngumangozumbela ngabe ngishana ngelunda ngabe ngumnomzana ngabe babona ukuthi ayifuli mayibhrunje le babona ukuthi ayigcwele emzimbeni ishana ngelunda ngazofuna ukuthi ngumnomzana ngiyakutshela ngiyakutshela manje yabo nje if all over laba ukuthi labe siphila nabo labe sijephula nabo lapha eMaskandi ukuthi sibambisene sento yodwa futhi ngabe siyalo kahle hle nalesifo esibhekene naso sokuthi siye ubhema lento sivale azizama ngazo zonke indlela ka one by one sithi uyazi ugcina sesiye sonke akikho umuntu osajephula osabheme kodwa still siyahlomekisana umuntu usafaka umuntu Tutho kade ngayibhembe mthike kuphela ungakayibhembe athi mngona motho oshaya amabili njenganayo lo mfowethu lwathi ngizochaza ngayo istory sakhe ukuthi ngizangene phela mina ungene ngangena ngayo ugazi ke 26 umfowethu umthobisi wenze enye into mfowethu umthobisi nje wayasamba naye siya kuphi siya le lokhuzana ePakistan usolikhomba esitolo sathi sifika mfowethu abantu phela bezokwazi ade ukhuluma nami indaba ePakistan manje mawuqhamuka ukhuluma ePakistan ePakistan ayiqonsile ubuyele mama umfowethu shuthi mengithatha la siya kaMashinda Space siyabhema sibhema iphilisi ngithi sibhema nensangu la ngoba ungame ngakanggeneli kuyona umfowethu lo yena vele ungusebhema kodwa futhi akagqilile futhi kakhulu ukwazi kuyona kanti umfowethu vele shuthi uzongithatha ngentethi kuyi weekend nje kuntswempe singenamali ephakethini athi yazi siyabrawa la ngiphethe ipipe awu-spam usathaphha athi hayi akusonisa amadlehle ngisitshontshile esithami bobo amadlehle meyinkaba yabo shuthi washona yabo ispam sasala ulethi manje lasithatha sibeka wardrobe into ehlezi ikhona nje mfethu every day la ndlini ipipe manje mina nginokuthi ngisitshontshe ngikho ngaso phinde ngisibuyisele futhi khona wardrobe la sihlala khona namhlanje ngifuna siphume mfowethu nje ku weekend sithi shwiso bhek lama container la izitolo ezincane lezi amakutshukutshu lezi amaPakistan ukuze sikwazi ukuthi sithole umadlana esiyitholayo ayingithi mina program awusho futhi uyicabangile into ufuna siyenze athi hayi ngicabanga kahle ingaligcwele mpu icassette abelibhonqo atbuka la ngithi ngithi hawu ma 765 ligcwele mpu icassette uyazi ukuthi ngicela ukutshela umfowethu ngavele nami ngakubona ukuthi yabo la kube ngemphoxo umfowethu plus senginikezile futhi nokwesa wathi ngisibuke ngasibamba ngezami izandla ngathi mfowethu yazi program ngoba uthi asiphume ayikho inkinga sambeni wathi siya masiqedwe ubhema manje nje mfowethu siyaphuma ngathi okay sithathe siqedwe ubhema phela
singena emgaqweni. Uyazi ukuthi isitolo mfuthu sokuqala sangena kusona sathi masifika la kunama ambulance awu2 angazi kushayisene imoto kanjani ade iphume egeyisini athi umfuthu yazi kusela namaphuzu shokisa yeza nje khona iambulance awudlule phambili ngeke ngasithola isitolo esisodwa esihlambe singanqa esincane okudlula lesi ngoba lesi izitolo ezinkulu lezi zokushupha ba market lezi ukuthi zamaPakistan. Yazi ukuthi sathi siqhubeka sithi kancane nje ngomgaqo hawu nalo mfuthu icontainer le igutshukutshu le incane le yamaPakistan idayisa ugwayi idayisa ama-airtime idayisa ama-200 ayikho into engekho. Athi umfuthu siyadwadla ngithi mina singenela athi kubiyeliwe ithi okay ayikho inkinga singene kulukuthi mesifika ngaphakathi ayisangena sikhuphuka itebhisi kamnandi hawu mesifika asilifici-ke lona-ke iPakistan umlini okuyena yena ophethe isitolo sizofica abantu la sizofica usisi omZulu udayisela lona ePakistan. Awu qonko awusanibona njani awu yebo right here siswami sicela ukuza ama-chips amaningi kusekhona athi yebo akhona. Cabanga lapho mina ngineshumi la ephaketheni elokuqala lokugcina lishumi nje ngifuna ama-next nakhona ngize ngizothenga ama-next kahle hle ngihlosa ukuthi ngize ngifike kuyena lo sekhona ngizolunguza ethilini ngibona imali ikhona imali lapho. Uyazi ukuthi mfowethu usisi lo wathi yebo akhona ngathi okay ngicela ungithathele ngabe ngifaka isandla ephaketheni ngikhipha leli shumi. Ngazi ngathi ngilikhipha ishumi siterial eyokhipha ama-chips ngabe ngichep lunguza la kwithili ilithili yakhona ihlezi ivuliwe kengeleza nje ivulu half imali yamaphepha uyayibona nje nayo ivelile ngala ama-airtime nakhe kukhona ama-airtime lawa amakhalende lawa amade ama-roll hayi lawa umshini ongakabi khona lo mshini lo wama-airtime. Buka into enzakala la yabo sebuya nalama-chips lawo ngathi siswami mntakagogo hayi kabi angifuni ukuthi ngithathe impilo yakho umphefumulo wakho ngicela yonke le mali lapha ethilini usikhiphele yona yonke uyilayishe la lo plastic ngabe umjijelela uGreenback lo mncane omngaka wa Shoprite. Uyazi ukuthi usisi ngathi ngimtshela leyo nto wathi hayibo nangu bhuti ungazongidakela yona imali yePakistan. Cha esasho nje kanjalo umfowethu lo engihamba naye hayi umfowethu akaba plus ngiyamaza hayi inkinga umthobisi inkinga ubra wami ndoda angibuzanga elangeni ngezwe ngento ipipe isibhamu besikhipha besikhokha semzami awuma sikhokha iyevela thuwe lo sithawuka baphethe isibhamu bafana avela hayize ibhadi yonke behayize kanti la ngaphandle kunano ngathini kunogogo nomkhulu abahleli ngaphandle baphuza amajuba boyo ngisemakhaya vele la ingala kojozini kunogogo la nomkhulu abaphuza isiqatha baphuza amajuba bahleli ulayini la bahleli emabhenchini bayishibizela la eceleni nebox store shithi vule kuthiwe nalabantu abangaphandle ngoba bezomuntu osibamehayeza ngaphakathi estore yabo kuthiwe yini kwenze njani besabuza ukuthi kwenze njani lo mfethu bejikisa ngenye into khona la eminyango athi futhi sekubuyela nemuva ekwathi futhi sekubuyela nemuva bejika baleka nalabo baphuza isiqatha omkhulu laba nalamakhehle buka into enzakala la mina lapho ofuze ngabe umfowethu lo ngiyamtshela agade eminyango mina ngiqhubeke ngiye lapha ethilini ngithatha imali mina ngiyaflopa umfowethu angumtshela ukuthi agade eminyango ngokuthi ngisobo lokugijima ngiyethilini hala ngifithini ngafuna xavu le amaphepha ngabe ngikhipha uhlweza yebuka lolu ngophela uhlweza la khona lolihamba ngamaqoqo amashumi o2 njalo ngavela sethu Greenback ngobe yaphansi ngathi uhlweza isesiphethe isishumba nesingaka sigcwele imali amaphepha uhlweza umfowethu ngicela ukuthi ngathi ngiyiqula le mali ngiyifaka la mina ehlombe ngiphuma leminyango iqulu elingaka labantu lime eminyango kanje vele already sebetshelele nabantu ukuthi abunabo izigebengu abafuna ababili labakhomba isitolo angithi uyazekela isikhathi esiningi komalokishini noma kumakhaya emaPakistan abagoqile umphakathi ngenxa ukuthini yagoqogogo omama ukuthi babakoletele impuphu nerice yakhokhe kuphela kwenyanga mase eholile abawusiza emphakathini bawusiza emphakathini manje bayabalwela benza sure kuthi wena yajwayela lobamba amaPakistani yajwayela sathi sengingakhulumela amaPakistani abantu bakufika abantu bangasibona ngisho bala eMzansi njengoba khulumela najwayela kwanini wathi wayazini ngidida ukuthi uma siyakhuluma nani socoshwa imbodwa amatshe sukisho sifika amatshe sibaleka sibhekele nalo cabanga lo mfethu kuwena osiphethe isibhamu mina la ngaprove khona bafowethu ukuthi yabona undoda mekuthiwa umfweni ngempela ngwenombolo uyakufela ngempela uyazi ukuthi umfowethu waqala washout enzela ukuthi ngibe breeze labantu besakazeke bebaleke ngobani uyayibona indlela esebeseduza ngayo kusesancane besibambe awusuke esibhekisa lesibhamu ngakubona imbhobho ubheke nje exactly kubona kanje usuke eshongo 2 umeshongo 2 ebona bebaleka abantu bebreeze yabo nje sibaleka soqhamukela emgaqweni omkhulu ku main road lo mgaqo omkhulu nje siqhamukela kona sengenza sibaleka ngendlela encane
la isemakhaya vele yabo imizi yakhona igagqene kodwa manje abantu bakhona egcwele omahlaleli yabo kuyabagijima omahlaleli bona bakubamba kuqala labo bangasebenzi labahlezi behlele ekhaya bejika nelanga bephuza iqatha inana bayinkinga lungabathathi kancane labantu ababhema intsangu ulethi ngeke ngihlulwe yiphara mina iphara ngilibamba ngqinge zami ngijaha ngizingilibamba buka-ke ukuthi usibalena mfethu sikhupha ngale ndlela encane siqhamela ku-main road sithi hawu ma yazi mfethu siyithela kwi-Veni Hilux le Hilux igcwele mpu amajita mhlawumbe amajita la ku-16 18 la majita lawo abuka odlala nebhola agqoke amakhokho amanyawo agqoke efuli khona lokhu lamajezi la ukujima lawo othothi hamba namabhibhi akhona bagqoke nje uyabona ukujima labantu laba mfowethu ngona ukutshela bukwabuza bona qala uthiwa yini benzeni uthiwa vimbani labo yabona nje bebuza uthiwa vimbani labo mfowethu ngicela ukutshela ukuthi bavele bathi yabona mfowethu ababanjwe kwathiwa bayibona lapho kuthi bebegijima begxume cabanga bashaya istaff bagxume evenini bajaha ukujahathini umfowethu lo usukenze njani ngoba nxa uthi ngiyamazi unenhliziyo encanelo futhi ngihamba nayo suke yaziphi-ke la siyaprom liyanqamuka lajuphuka lahla phansi lezinto ngithi mina eprom ngilahla ugwayi mina hayi imali engangiyilahla hayi ndoda cabanga ngabo nje sijahwa la sesijahwa abantu abo-more than 60 noma 70 indlela isijahwa ngayo ngijuluke sijuluke simanje siyahamba labantu abasishaka bagijima abayibheme ulokhu ungababhema intsango bathi ngeke sihlulwa amaphara mfowethu ngifuna ukutshela ukuthi sagijima kwaze kwavela ulimi ngaphandle buka-ke konje sijahulizike bafuna abancane laba sebehlangana negwegwe iforum le umfowethu uvele usuke uthini uthi wesiya yabo program nje siceshele ehlathini labantu ngingasure bayasaba ukungena la ngaphakathi ngoba indawo yesihosha inedamu la ngaphakathi ngathini iziba la yabo esizoba nesikhothana esincane ovela uthini umfowethu uthi siya program sengiselelwe inhlamvu ezo2 yabo le nhlamba thile ngidubula ngaze endleleni besijaha seyiphelile inhlamvu sekusele 2 bullets kuphela if more ukuthi kusele 2 bullets program sho ngixolela ngizodubula ngo1 ngishayela abafethu kusala u1 mekusala u1 ushala emqaleni ushaya uphumela ngale khanda ngathi engathuka namuthelo mfethu uthini uzoyibulala phela ucela uzoyibulala futhi manje mina iforum izovela inginiphisa ingiqede izongidlisa kwenja ukungibona ubulldog uniphiza umuntu ngathi yazini la no yazini ngumtshela promise ngingene lemfuleni athi futhi songena kanjani emfuleni ngokuyafana isibhamu if masingena nasoba amanzi ngathi mina ishow asingene wabona ngami ngithi cabanga sizongena kuphi ezibeni sisicwile sishona phansi ezibeni ngithi yazi ukuthi ezibeni kuba khona utshani uthi bilengela ngaphakathi emanzini yabo lo uthi bamba nalamahlamvu lawa uthi ahlaza lawa imbali umfowethu ngokuthi zangena ezibeni umfowethu sesibhamu usibeka kanje cabanga kanje uvele ngekhanda kanje ezibeni emanzini cabanga nami ngivele ngekhanda kanje kodwa amakhanda ethu sithatha utshani sakuthi umbo ephezulu kwamakhanda so waseyena waveza imbhobho nje kanje ukuthi ozoveza ikhanda la phezulu wena umuntu oqala abazobona ngayo ishuwana babona into tikliti yaphansi ishayeka phansi kwema bebona ukuthi le madoda usala phansi ezibeni umfowethu yazaqhubisa sathula cabanga imali mina ngiphethe ulo Greenback ngale uhlweze lelo uhlweze yona thing ngisinda ngempela ngoba yona esindayo iningi buka yabo nje siculile emfuleni ngaphakathi lezibeni umfowethu lo athi siya wasekuthula kanje zisharp nazi mhlamba sicuphile balilo siphinde siphume mase basibamba wasuveza wasitry kancane uyazi ukuthi ngicela ukutshela ukuthi umfowethu sawuhlala mhlambe u4 hours nomfowethu sihlele emanzini phakathi edamini ezibeni and la ngiyasaba ngoba manje umnyama angcolile amanzi uyabona ukuthi lamanzi lawo ngenzeka ukuthi nenyoka futhi ekhona la ngaphakathi indlela ekwenzeka kuba manje yabo inkoda zange sayinaka yonke lonto ngoba nxa ukuthini siyabona ukuthi phela igwegwe iforum labantu umphakathi usibulela ngempela phela usaza endaweni uyaqala ngisho usibona kwathina siswa kwenye indawo usuganga kwenye indawo umfowethu ngicela ukutshela ukuthi sahlala mfethu emanzini ozothi lo mfethu siya ngithi ukuthi xa uhola manje xa ubamnyama asamba kanti mina wathi asiphuma saphuma awonje asiphuma ngaleso la sibhamu ngifuna usibona ukuthi wazi wasenginike esandleni ngathi mingithi ngisikhokha sigcwele inhlabathi amanzi simanzi ngapha sithi hlafahla ngisho udonse ibridge uthi umuntu usibridge sithi hlafahla amatshe wathi umfowethu siyakhuleka lonto ngizoyicleana masifike endlini asambele amaphepha lawa u100 u50 rand bonke bathe namatheba namathele bonke bamanziso yini hala amanzi lawa sedamini la siphuma khona umfowethu ngathi siphuma nje kwindlela encane esuka khona lezibeni
sipho mfowethu yazi uzibona ukuthi unenhlanhla ngempela uvele qhamuka iveni le veni ihamba umunye unkeli oyisondela kaShembe oyikhulekele sesomvimba sithi sabona unkeli njani athi yabafana unkeli sinenkinga labo la unkeli isijaho abantu yabo njengoba sijaho abantu unkeli sihlabe isitolo sePakistan ngicela usithathe manje unkeli yami uyosibeka le phambili ngase eBhambayi if usifika le eBhambayi uzoshiya phansi sometime sizihambele thina ngeenyawo sokunika imali drink manje wathi bafana bami imali drink ngayimalini sathi unkeli phela uyazi nawo patrol 100 rand kuphela yona imali drink singaba nawo manje wathi bafana bami ngenele emotini yazi ngingakholwa kwami lo muntu mhlambe engathi singene emotini mhlambe usithatha sibuyisele emuva la sijakwa ngakhona la suka ngakhona manje yazi into enkinga la umfowethu lo kuyena umthubisi engihamba naye isibhamu usesesinikeza mina manje mina isibhamu uyazi yemu wathi ugqoka itrepent uthi usifaka la vele sixeke vele siqoshe vele ubala useyabuza lonke lona mfana njengoba ungena uhlala le esithini emotini yami yindle iqumbile eqhoshe kanje lesingathi ifuna uku angisuke ngumtshela ngithi ayithama yabo nje wathi ngitshela ukuthi sibuye ukhombe isitolo sePakistan umshudo lo thama la isibhamu sona sibhamu ke lesi ngifuthi thama la ngicela ushaya imoto ngempela ihambe ngempela ngoba sisafuna ukuba kule ndawo sesigijime kakhulu ulimi lazi lavela ngaphandle ngale ndlela uyibona inje bulldog milimathi gijima ngempela noma ihefuzele thama la ngiyacela ayikabi ngicela usisambise awusuke ibhula lo baba imoto usuke ibhula yazi ukuthi ngicela utshela mfethu uzibona ngempela ukuthi ngingizothi ngitshelile ukuthi uanti wami uyisangoma uhlala khona le eJozini indawo semakhaya yazi ngathi ngene egate edladleni ngihamba nalo mfethu wathi uJesu ingane kaBhuti inkosi yami njengoba umanzi kanjena wonke iskipha sinamathela emzimbeni ugcwele nocadolo ekhanda isiqhoko ugcwele ucadolo uyazi yakhombisa ukuthi la ukhona endaweni lakhe ihlathi kanje yabo yini bafana imenchahwa yini kwenze njani ayisuvu ubuyele egangeni ke yona siya yabona umuntu uqala emgila mkuba yakho ngizoxosha le ekhaya ubuyele eThekwini ngathi andaya kuluzi ngabuye ngabona ukuthi utshela nento zakhe ngithi vele uyisangoma uanti ngene endlini yami umjondo lo omncane kuthi ngamnandi ngena lo mfethu ngaze ngamboleka ukotini wami ingubo zami engigqokayo lezi zasegcekeni nezigqoko ekhaya hayi ingubo zokuhamba ngamnika ngithobe isiqola usuke shintsha kamnandi nami ngisuke ngishintsha ingubo thathe lezi imanzi sethitshela inkinga phela imali emele sibale sazi ukuthi imali ya inkinga imali imanzi namathele yonke uyazi ukuthi ngicela utshela sasixebula kanje imali yamaphepha xebu 100 rand subeke emlilweni xebu sibeka umlilo ilangama yonke le mali ngoba itakele nini yazi mase ibali imali la esitholile imali engango 6000 kodwa manje uhlweza asulibale ngawuthini laluningi kakhulu lasiqala umfowethu vele suke thina tsazipsa phela funa ukukhumbula ukuthi isibhamu siyakhokhelwa yabo inhlamvu lezi athi sidubula ngazo siyimosha yabo lona fanele ngithenge inhlamvu kubra wami because ngikwazi ngibuyisele izinhlamvu ngoba mina already mele athola ukuthi ilinhlamvu la ayisekho lesibhamu senginhlamvu eziwu2 phakathi ekubeni kade kugcwele impuyi icassette izogejwa sa ila ngizokhombisa khona ukuthi shoot lesibhamu ngihlezi ngisitshontsha setime umfowethu ngifuna ukutshela ukuthi umfowethu lo ngavela ngamkhulula inhliziyo ngathi yazi ibhamu sobisi ayikabi ngicela isibhamu leso sithatha usibuyisele edladleni wena lonke loluhlweza ulithathe ulakho bro mina ungangikhatheli lona yabo kahle kahle ngikhokelana inhlamvu uthenge inhlamvu ngalolu hlweza ungadlali ngemali uyidle uyibhubhise nefebe gcinile mase uyakhohlwa futhi ukuthi uthenge inhlamvu ngoba inhlamvu yazona ezisibhoga ezisizayo uyazi ukuthi ngicela ukutshela ukuthi umfowethu lo wabonga umfowethu wasesibhamu leso wasigoqa ngendwangu wasifaka comment ngamphelezela buka nje beya kube mayifika kuba umfowethu kamnandi ahlale egrand endlini yakhe afihla imali yakhe kamnandi aphinde abuye besezongilanda emase siyangameshe nje la sihlangana khona kanti mesifika le umeshenti vele ubuko odiske funaso sithi sicela ingidi athi hayi ingidi bafowethu ikhona inkinga ile bhedayo le imphuqumpuku lothi imibheme idamuke manje avela athi ndofethu sesiya mina ngithi uyazi ngipema nehunga kodwa ngixelile kakhulukazi ngicanga ukuthenga amakhethi awu2 mase ngiyavuvuzela edamini ngishaye ngibe right ingidi sobe siyibheme imisi change staff umafi umuntu okhona ampela vela ngigile bakwethu yazi mina ngize ngene ungeni ngangena kabuhlungu kanjani ile ndaba yokucela uThuphula yabo le nto aviyinkinga indaba yoThuphula umfowethu ngithi uyazi ukuthi sometimes yabo le esibhema kuqala mibhenyo nje ngedamu lakhe insangu begoqa nje ngorizi manje if ukuthi umuntu uyambona ibhema uthi boss utshetho nensangu angakuphasela kunikeza uyishaya ufuthi uthi uyezwe iphulu lakho uzezwa sengathi yona impela insangu kodwa uyezwe iphunga lakho uthi linomehluka lifana nensangu insangu ihlukile nephunga layo yodwa kanti yazini usemixe nalempahla le kuyiyona isibhema ayihunga
ngazi ukuthi ngicela ukutshela ukuthi umfowethu washa yaselo hafu dam wathi ya awushaya la amabili ngambuza yini le futhi ngoba phela mina ngazi ungangibhema wathi siyabra lalela kahle yabo mfowethu ngiyazi ukuthi ungawibhema ngicela ushaya amabili at least ube ugufti nawe njenganami ngigufti kuze mfowethu khona program sizophuma sesiyami sizoyiphumulela sovuka ekseni vele sami so thenga ingubo zokugqoka ngoba vele ukhalile nawe uthi kodwa nosena ngamtshela tsazi program ayike flop lesa la ngishaya amabili kangiqala ke mina ngikha ukuze iphunga le ungukuthi if umuntu donsa emlomeni ukuthi kanti limnande kanje bazi ngave lokuba sezingisemazulwini ngayibona ngiuhaleluya ngihamba emafini ngathi mfethu awuphinde ushise lesibili uyabona mfethu lonto sayenze mhlambe 3 days lesibhemisana naye kanjalo nakhona ngiyithenga mina ngikhipha imali wena lo ikhipha imali yakhe lokuyithenga engibhemisa engifundisa engibhemisa ethi hayi ungayiphafi udonse uhold intuthu uyibamba umoya iphinde uhob hayi mfethu ngifundisa kanjalo iwunga ngicela singena ngempela sengigxila ke singena noarost buka kwenzakalani la yabo nje sulokuqala olesibili yabo kulesithathu ngiyakutshela mfethu ungasengiyiqalekela ngalendlela ukuthi mfowethu angizange sangisho ukuba kuyomfuna ukuthi angise kumeshini yakhe sofuna le impahla esiyibhemayo ngiyela mina straight kameshini afike ekhiphela mina cash imali sengiyithengela mina straight sengizenzela mina futhi ngangumbono ukuthi wenza kanjani if ukuthi ufuna ukuyibhema mfowethu yazi ngabhema mhlambe isonto lonke ngicela sengino arrost nami sengizamula sengikhala inyembezi senginqamuka amathumbu phela ngisho arrost so nginqamuka amathumbu sengathi yagoqana kanje amathumbu sengathi ngethwayo ubona isikhathi esiningi igenge yamanje le ephuza umanceka inanani ngiyalo ukuthi ngicela ivale indabeni zokuthi igijimela idakamizwa ama drugs njenganani like ihunga kakhulukazi ngoba yabo lela drugs lusathane uqobo lwakhe uma ukuthi ukuzwe mikuthiwa khona usathane unamabibani uyena impela ke loya yazi lento ukuzubona ukuthi silingo ngempela bantu bakithi lento ungayibhema about 3 years after 3 years uyiyeke uhlale mhlambe 6 years noma 5 years ungayibhemi yazi uphinde ubuyele same thing same ndawo uyibuza ukuthi hayi indaba ngibuyiswa yini manje lana ngifunani kule ndawo ngamina ngavala ukuthi phinde ungibona ngaphansi kwebridge lapha ngophemalendo yazini ingobani vele usuyabaza ubumnandi bayo lento igesi lakhona likhulu longena inkinga lokumele ukuphuma hayi bandla imbobo ye-night ulokuyifunile ungayithuli usabathi uyayifuna uyithuli yazi ngobani lento kahle kahle iusathana inedemon elibi ngalendlela ukuthi wona umqondo yaconfuse ikwenza ukuthi umqondo wakho njengomuntu like ohlanyayo yazi ngobani yabo nje mina ngisho yabo ekhaya la ngisuka khona njengana la emlazi eduzane nje mina ekhaya bazothi sengathi ngiyahlanya ekhaya usiya akaphilile ekhanda uyagula uyapringana udinga uye futhi nepha uyagula ekhanda umucaba ngingobani betshela ukuthi ekhaya mina ngiyagula yazi ngobani ingoba basho lo mfana ngempela akasabuyele ngisho nomqondo ke ukuthi why mina njalo unyaka nonyaka ngenza into eyodwa angishintshi angifuni umsebenzi angigezi angibe clean ngihleli nje njalo ngigcwele ogrease ebusweni nje sengathi ngikhanda imoto njalo phela umuntu first year for 5 years cabanga ungazi kuphela u5 years ufunda first year nje awuphasi wena nje awuphasa uloyithi nje uthi shaya khulu lempo noma kuzolunga kuzoba right hawu kanjani ukuthi manje ngophela ama-maths ngiyatholakala kuzona lezo ngifundile futhi ngiyakwazi umqondo wami kodwa uyohlezi nje wona njalo yazi indawo ingoba nidlala abantu bokufika yabo labantu bokufika lapha ibona babulale izwe kahle kahle umphakathi wakithi mina kahle kahle ukubaya ngami ngabe ngithi bonke South Africa labantu bokufika must back to go to home ababuyele emadladleni bonke ngibagoda ukise ngibaqosha bonke ngihambani buyele emakini kodukani yazi ngobani hamba kaya ngoba labantu labibona bafike basijikela eSouth Africa South Africa mina nje South Africa eqaleni yabo lenza into omahunga inama drugs no into ethi ngadumile ngalondlela futhi into ethi ngaqeliwe kuyona kodwa kwafika bona aqinile indaba zamahunga waqlowa abantu abamnyama bafuna abancane ukuthi ubhema mahunga badawa amahunga bayaganga benza yonke imkhile emkhuba yazi indaba ngoba nathi abantu abamnyama vele sithanda izinto kakhulu ngalendlela ukuthi sigcine manje sesigcine sesigaxela ezintweni ezirong yabo nje kahle lento mubheme ihunga umphakathi wakithi ngigoqe qambela amanga nje wakutshela nje ngifuna ungilalisise kahle namhlanje mubheme ihunga ufana umuntu ofile ubuphila yazo lonto ubunginexis uyazi kahle esiningi iphara uNtekuthusi na1 ubone uthi ngimengena Shoprite ubone bonke osisi laba abahle labasebenza bagqoma shisa amhlophe la Shoprite obani ndothi ungena eminyango ku roller door udlula security
ungene udlule emathilini usungena esitolo uyothenga lento othulile mhlawumbe bona bonke bevala amakhala uqeda meqhamuka mina le kuma passage la amancane osisibonke bavala amakhala uthi yazi indaba into ukuthi bavala amakhala kunuka igundane elibolile ekade la shona igundane yazi indaba ingubani usinawana uhlezi inuka igundane yazi ingubani usinawana akazwani namanzi amanzi usinawana singathi hayi ubuthatha amanzi wabeke la mhlamba amanzi like abandaqa mase uthatha iwunga uyibekela usinawana ukhezane ukushaya amanzi la unokuthi uthatha iwunga into oqala uzoqhashela yazini iwunga ngubani uzothi umtshela ngamanzi indlela uxabana ibhadi ngoba uvela kutshela ukuthi hey udoti kabo ngofuna ngapha amanzi yazi ngobani amanzi yahle adamula ugufti awuqeda nya igazini umuntu olambile umbekela ukudla newunga phela yabona ampofu into enjalo ukudla mfowethu muzima ukuthi mina uzo khohlwa mina ngizokutshela ngisho ekhaya yabo edladleni ekhaya la ngisuka khona mina endlini yami amaplate mase fica elezolo fica nelinye langale kwezolo etakeleni kanje agcine amanye seyibole seyinuka yazi indaba angithi edladleni ukujwa ngekamera osisibamle bancane bebeni ukuthi bapheke so umuntu sekuthiwa hayi uhambile phemela into yakhe kubangani bakhe so wasomphayeleni iplate lakhe sulimboza silibeke ekamerweni lakhe ecene kumbhede nampela etafuleni ufica mate pheke ikabishi madoda uphuthu nekabishi noma imfini akho nyama ngithi suwa imboze lento ayinginayo imali ephetheni ngibuka oganga imali nginayo shwi ngifike ngithi ma fried chips ngithi gwinya shaya igwinya lapha eceleni ngedwa kamnandi sengisuthi ngibemva lokho uzubona mbe usinawo uthanda into enoshukela phakathi ngithenga lezi zinto ezimnandi ke lezi chocolate lunch bar bani yabo ngidla phansi endlini ngidlela ama wash down kamnandi ikabishi lela namhlanje lize lificwe elinye la ngakusasa yazi ngobani angisadla sengiciphe ngisho emzimbeni yini ngiphela ngoshukela izinto ezimnandi ngoba usinawo uthanda ekuthi ushukela shuthi abazali kungaba enye indlela ababheka ingane zabo indlela umuntu adedla ngayo ukuthi mhlawumbe useyishintshe kanjani mhlawumbe mekuthi bomuntu odla ekseni emini ntambama uthothi sekunezikhathi zokudla ezimgejayo shuthi abazali bengayibheka into njengezinye zezimpawu zengane esiqala idakamizwa ungathini lapha ya mbuzo yabona ke into enjalo mfowethu iyona key yokuqala ukugcina ingane yakhe ifuna ukuthi usefuna ukuyibamba uthi ibheme yazi uyibamba ngani oqala uzoyibamba ngokuthi abone ngengubo zayo eziqoka ukuthi ayisaphelele yiloku eshoda nga 1 by 1 yazi ngobani yabo if ingane yakhe imibhema eyiwunga izoloku idayisa ngeingubo uzoqala ngeingubo lezi amthengela zona noma Nike bani o Reebok iloku idayisa nga 1 by 1 exa wena kwama jackets munawo nje maningi ashona iphi ama jackets yini iyawadayisa nokudla futhi kanjalo ubamba ukuthi yazi lo mengapheli usuku nosuku isekuseni semini ntambama emedla kodwa manje ukudla kwasekuseni sekuficule kwasemini kuficule kwasebusuku kanjani kuzobe ingakusasa ukuthi hayibo sekuhlangene konke ibreakfast kwasemini kwasebusuku sekuhlangene konke endaweni eyodwa kubekwe etafuleni kutekelene nje kanje owenye seqala ngisho ukunuka ayibuza umama ukuthi yini ingane yami iyagula yini kodwa siyabheka ngeke sikuphela inyanga lo muntu enze into eyodwa no khona something wrong eseyibhema lo mfana ishada iwunga ngoba iwunga kahle emphakathi wethu ngomtshela iqiniso iwunga inalento ekuthiwa ilokhuza yini ngesingisi konje lento inhliziyo encane ngichaze ngesizulu ikwenza ukuthi ube nenhliziyo encane ngalendlela ukuthi once wabona ukudla uliqhifa inhliziyo uvula unyanya nje ubuya ngazi noma usubonana ubona udoti usubona into wadi uyithanda ngempela uyifela ngama 11 into ubona ukuthi ubekudla manje shaya ikabisha lishaya aliqede nenyama manje ukubeka la kodwa manje akasadli unaloko into ayombona ehlezi usinaona ukubona nexus ngempela ingane kumufuna ukuyibamba ngempela ukuthi ingene lo phara siqala ukuba yiphara hlezi izinto enoshukela ithanda ushukela kakhulu ishada isiqeda uthi ambona umunca lento le ilokhuzini ice block uthi ambona kancane usedla amakhekhe oqhwe inqwabe oqhwe hlamba 5 rand gold plastic xa lo yini usithanda indaba into ezinoshukela kanjalo kodwa ukudla naku ingqomba lapha endlini siyamphakela kakuhle sesonke kuzokuchithwa yazini usengenele emqondweni ukuba yini iphara sengisho ukuthi ke emphakathi wakithi kahle ingane yakho ifuna ukuzala manje eqala enza ama items into ekanjalo ukuthi ingadli iqala ubone umehluko nokushintsha ukuthi siyashintsha manje lengane mingadinga nje ukudla midla njalo isense emini ntambama kodwa manje engene ukuphela holiday ingadli usuku lonke kade idlala
yazi yathidlana yilabo oqwena lamakhekhe lama-wash down lawo sothanda uthini nje samaphara sibhema amahunga ideyiswa ngithi sometimes ingane kubalekile ukuthi uma umzali ukuhlale nawo phansi uyiyala ukuthi ingane yami uyifundise nje like isibonakaliso njengomuntu oyedwa oyiphara osinawana njenganami nje kanje uthi uyambona umfana kaNxumalo lo usinawana lo kanje ungajabula ngane yami ukubone mina usunje ngithi mina ngiselingane ekubeni kodwa ngibe ngiselingane ngizale ingane nje uzoyishola lo mfana athi hayi ngeke lo mfana lo uhleze ecela uGrease ebusweni mase ngathi ukhanda imoto kodwa akhanda imoto usinawana nje uhleze ikwepha njalo uhleze ngithi uneyintwala ngithi phela isikhathi esiningi usinawana behlezi baneyintwala ngenxa yokuthini na abagezi abawashi manje intwala ke ziyathanda ke endaweni engcolile engekho right ngoba futhi yabona ukuze ngibafu bantu bakithi emphakathi ukuze ngichazele impilo manje esiyenzakala manje la kule ndawo esikuyona le esibhemela kuyona eMaskandi kahle kahle manje siyaphela bantu bakithi uyazi ukuthi khonto engonitshela yona eningayazi eningayibuzanga umphakathi wakithi kahle kahle sekuleli sonto leli enjoy namhlanje kulohlane kuleli sonto sekhinqeke 2 abafuthu and lo 2 obafuthu labashonile oyedwa siyamazi lo munye imfanele 2 usanele lo munye ke asimazi wale konongoma kodwa ilokishi lakhe lile emlazi nakhona emlazi abangazi bathutha kubo kanjani asazi ngisho abantu bakubo singabathola kanjani yazi ngicanga ngikuhlunga nje ukuthi uzoshona umuntu egcineni abantu bakubo bangatholakala egcineni sencwadi uhulumeni usuthi abantu bakubo abazi wezona bebengahambi omngcwabo kubo kamnandi afihlwa ngendlela grand kodwa ngenxa ukuthini kinabazi ukuthi ukephi nendawo that's why ngithi siyaphela eMaskandi isonto nesonto manje seshona sonke samaZulu nga1 by 1 and ingxaka yazini yebo labantu amakuthiwa amashangane bokuMozambique oMalawi nawo ebhemi ungasihlala nawo kodwa yazi angaze ngibona ngisho lilodwa lishona yazi ukujina lokushona ngoba ushona thina impela abantu abamnyama amaZulu and amaZulu yazi eMaskandi njengoba kulonyaka sura from the January mhlawumbe usukhingqikile nje abantu abalawo 18 wabantu beshona okucabanga if mekuphela lo nyaka zethi December kuba sebanga mhlawumbe kube sekumina futhi mhlawumbe kuona lo nyaka futhi nami bengithatha ngobani ngisize ngasola ngakwamena ukuthi no yazini khona leli drugs engenisile manje yabo leli drugs elibizwa ngokuthi TikTok iTiki ibhenwa ngalento ekuthiwa ipipe le ehoshwa ithanda ikhathi esiningi amakhalada ayithanda ayibhema la wahlala ko Cape Town manje lana ke sekuni sifike yathandwa abafithi inkinga manje base beyijika indlela ebhenywa ngayo ke manje isabhenywa ngalendlela le ebhenywa ngayo kahle ibhenywa ngepipe lento ayibhenywa ngenye indlela thina ngokuthanda izinto zabantu abamnyama ngokutshe ethi sisile siyazi kakhulu abafithi sebevele beyithatha yona leTiki lebequnyela amanzi ayithatha idonsa ngomjovo efaka egazini kanti yabo nje beyithatha efaka emjovweni efaka egazini ayise wrong ile ebula la khona ngoba yazini oqala iTiki mina ngingakholwa namanje lonto ngingayibelieve ukuthi iTiki if uyibhema uyijova like kuba khona ilwane ezokuhambayo kuthiwa amavankomo lezo ilwane zokuhamba ngaphakathi zidla nithambo ngaphakathi kuwena ukuze into egijimayo uzuphena iskip utshotha mhlawumbe intwala le ukuthi lodwa akhontwala lento ihamba ngaphakathi kuwena iyakubulala ngaphakathi iyakumuncanca ibulala namasosha omzimba that's why ubona sishona kanje eMaskandi isikhathi esiningi isibulawa yini iyona indaba yaleTiki abafethu kahle ukubeka ngami yabo ihunga angabe ngiqaba mangithi ihunga isibulala yazi ngobani ihunga vele sithi neminyaka sibhema akukaze kwashona kanje kodwa manje nje wasengenele drugs ilinganisele kuthiwa iTikTok liyasiqeda bakithi siyasiqeda linkinga siyawuke wakhala nzima enibhekene nabo njengamanje yeah bokuthi even abantu abalanda idumbu sebekhathele kangangokuthi kushona umuntu wangalandwa kwese kwaphinda kwashona umunye ngaphezulu yeah if ungaxoxela umuntu nje ubeka umuntu esithombeni osekhaya ngaleso isimo esijani kwenzakaleni kusho ukuthini futhi kuwena lokho yabona bantu bakithi ya nangimina vele kubhlungu ngoba phela yabona umphefumulo womuntu akuyonto okudlala and futhi kushona umuntu nje abantu bakubo futhi angabatholi agcina sengithi uhulumeni abantu bakubo ade bengamthola bemngcobe kamnandi kanjani ngendlela yonke into ihambe ngendlela futhi kuba dlala ngisho insurance leyo nto ibhlungu bantu bakithi yabona lapha ebridge into ade ngishilo ukuthi kune drugs engenisile kuthiwa iTikTok
laba mfethu ababili laba bashonile bashoniswe yini noma mhlambe bebegula cha yazi mina kutshela ngamathi bephila qinqo nje nombona ngiqoqe ngifull my bro kanje bebengena inkinga kodwa yazini ngenxa ukuthi beqala le drugs leli kuthiwa TikTok bayibhema bashona ngokulandelana ngale ndlela ukuthi yabo le nto ukuzibona bethi inkinga abafethu bebebhema ithiki egcineni beyijove emva kwaloko umuntu wakhona agcine senjani esephareka le nto phela inogufu wakhona ugufu wakhona kuthiwa yiphara ukuphareka into kanjani like ukwenza into eyodwa one way sengathi uyahlanya ekhanda awunqeni ulusha impukane luqavuna impukane kanje luqavuna impukane ukuba paranoid uparanoid ke leyo manje ke abafowethu laba bebephuza amaphilisi eTB yabo lo munye kade ephuza amaphilisi esifuba ngani esifuba noma yini shusho ubenza njani futhi ba defaulter bangabusayi catheter ukulanda amaphilisi laphela isonto ucekuza abafowethu abawalanda amaphilisi oqala sambona ngiqala inciphe emzimbeni sambuza ndoda ngone siyakwazi nje ushawa iTB MDR why wasuncipha kanje emzimbeni yini amaphilisi osagwinyini asufethu hayi nusungu ngiyagwinya amaphilisi kanti umfowethu uyasikhohlisa uqambela amanga egcineni umuntu wakhona akusakwazi ukuvukeka hawu vuka ndoda hamba ufuna iqhaqa lapha umashana sebekhipha isikhefu ukuthi sibheme umuntu wakhona akusahambeki akusaphanteki kanti umfowethu uzolala njengokuthi uzolala ngolosibili ngolosithathu ekseni uvuka eqombile eshonini njengoba sephinde kushona lo munye ngolosine mekushona lo munye ngolosine same time yazi ufico ulo wangayizolo wathi eshonile bahlanganiswa bobabili kanje ngicela unitshele ukuthi abantu bakithi lo bafowethu laba engikhuluma ngabo ngala kwayizolo thanga bese bamboze bobabili behlele emgaqweni ngale ngaserenka system Cape Rank bebeke umgaqweni bendlalwe kanje bese bambozwa ngamatende oseli kulindwe iambulance nelokhu nemimoto le idumbu namaphoyisa yazi ukuthi kwahlalwa mhlambe 5 hours noma 6 hours kulindwe imoto kwegcina ukuthi yafika abantu ke laba ke babuza umndeni wabo niyabazi kanje kwasho ukuthi inkinga uyedwa lo sazi umndeni wakhe usanele lo imfanelo lo munye ngasimazi ukuthi wakuphi nendawo uyayichaza nawe ukuthi wale emakhaya kodwa mankinga asikwazi kuphi nendawo sengisho ukuthi imphakathi wakithi owaziyo noma mhlambe onalo ulwazi lokuthi yena unayo ingane ehlala emgaqweni la eThekwini osemakhaya azame amehlo impela uwagijimisa le eThekwini azame ukuvakashela le eThekwini abuze futhi nakwamanye amaphara ahlangana emgaqweni ukuthi uyamazi ukuba aphathe nesithombe futhi enze sure ukuthi if membuza kuthina mhla umgaqweni wesihlangana naye aphathe isithombe ngoba nazi kunzima ukuthi ngihlangana nawe ungibuza ingane yakho egcina ukuthi manje nje ungibuza ingane yakho awusiphethe isithombe ungichazela ngomlomo uthi awusithe ule neskyda njengosiya usiya lo negap lo ndoda kashemulu bangakanani abantu la eThekwini abanescratch la abanye ababizwa ngoSkyface isikhathi esiningi kodwa uSkyface ukubona iskyda mina ngena kuSkyface indoda kashemulu yabo kodwa yini abantu bamake ngale sky le sister kanti manje inkinga zini inqwabo sinabana abanezikhaya ngoba sihlezi sishawa njalo leThekwini siyafa induku siyaphupha induku leThekwini yini nathi ngoba siyahlupha sibambeki asikhuzeki kuna kakhulukazi ke manje hayi liyaphupha izwe liyaphupha kuyafika abantu bakithi ngalendlela ukuthi ukubeka ngami ngabe ngithi bonke labantu bokufika abako Mozambique Nigeria abantu avela nje upresident back to go home ababuyele bonke emakubo yazi ngobani ibona labasiqovela izwe kakhulukazi abalenza ukuthi izwe lizibe kanje yazi mina ngaze ngajabulani nawo nje ukuthi uyunga ibanjiwe ipheliwe iSouth Africa yonke itholakala kuba nje umkhumbi le emtateni ngajabulani ngasho ukuthi awugood kwangcono saphumula futhi phinde sibone ukuthi uyunga ngoba nje besijampile nje kanti hayi inon into yathi banjwa semtheme bimokolelo semtheme okhisho uma drink obani lo uma ngozumbela amakhulu basi ngenyanga yokuqala iyayibanjwe ngayo kwathi kwesibili yabiyilethwa futhi yaphinde yabuya njoy namanje sisakhona umuntu ucabanga ukuthi why lo mkhumbi lo banjwane ungabanjwa kanye unyaka nonyaka why ungabanjwa kubeni kwazi lo mkhumbi ukuthi uhlezi uphethe ingubani vele uyazi kuyamokolo kishonile kuthiwa ama drink that's why sometimes if lizwe livele laphopa kanje ingubani vele kwathina
esiphansi singaphansi kwengcindezi phinde siqindezele futhi ibona ke laba bakhulu labo makhulu basi labo ukubona sithi sithembele kubona ukuyibona ngabe impela bavala ubugebengu okunaloko inyoni uvule ubona ukuthi umcebo phela lo njengomngane wami sengichazela naye ethi siyabra wami yabo mina kahle ekhama sikuthiwa ngiyasuka manje la njengoba ngiyipharaze bemewungu ngiyedladleni ngifike ekhaya ubhuti wami ngiyamtshela ukuthi hey bafethu sengibuyele ungeni ngiyaphema yo bangishaba ngibulale ngizikini bathi ya ekhaya bangiqapha ngobhushi bangibulala leTanzania la ngisuka khona ngambuza small into bangabulelani ngoba phela kini wathi ekhaya kahle ishuthi kahle yabo umthetho wakhona lapha eTanzania ukuthi if mekdayiso ihungakini akuvumelekile usubhema xolo ngoba if ubhema wena ihunga kubeni bidayiso ledladleni shuthi wena ledladla uzobulela umcebo wala ekhaya uzosuyisa yabo manje njengoba ubhema ihunga obviously udinga intshontsho ongasayithengi usuyintshontsha khona ledladleni mase uyasuyisa slide singadlili thina ngoba lezi sinkwase Texas ngcono benzani baqashule bakubulala kanti mina mfowethu kini bangibulala kini bakubulala impela wathi uma uNkulunkulu siya mina wasithiwa manje ngiyasesa ngibusele ledladleni ihunga ngafe ngishiye phansi ngikhuluma indaba ukuthi mina ngeke ngabhema ungesekwini kanti no ingakho iningi lelo futhi bangayibhemi ihunga bamaTanzania befuqa thina nje ngayo le hunga ingubani bayazi ukuthi lento imkhokho omubi ngale nje ukuthi wanze waqala wangenela kuyona ayi mfowethu wangenela nje kuyona khohlwa akusaphumeki ukuphuma esikole ngiyakutshela nje uloku ufunda first year 5 years uloku nje umile first year 5 years uthaphe hayo wena le esiklasini umdala nazo zonke izingane zonke lezo xa uthi lo muntu kuba umdala nje waya akaphasi ngani kanti akena kakhuphuke yindaba yazini ingoba nivele ingqondo yakho ivele ifile fana ukuthi umuntu ofile ukuphila ifuma ukwazi ukuthi ufunda first year 5 years umuntu uloku ushuthi uyafeyila nje u5 years uyafeyile waye ungaphasi ingoba nivele ingqondo nawe semi njengephara yabo iphara kahle usinawana mangichazela usinawana ucabangela imanje ikusasa akwazi ukucabangela kodwa yazi ngobani ingoba yonke into ayifuna ufuna into esheshayo like special ngoba ngisho uganga usinawana kuzombona ngempela ukuthi ingqondo ngempela sengathi ayikho lapha usinawana ukwazi ukuthi aqala ukuganga edladleni akufunda ukuganga from edladleni manje aphuma ezoyigqekeza komakhelwane azabe inkinga ceke ukuthi seyiginto seshaya imoto usiyaphuma ukhombo yawe emajalidini ko house robbery ayogangale komanzi emthetho kuba nibane emajalidini kodwa uqale kuphi na uqale edladleni qala onjotsha imali ezincane edladleni o20 rand ekuvule wallet ikhoma zomana no auntie bani belahle entshontshe kanjalo kanje atigcina sidayisa uma braai pack lena ngitshelana le ukuthi lena mina ngibaqeda amazambane ngonjotsha sinamabhaya engangahle ngiyokutshela ikhombe phelele impuphu inkomishisa u4 engiyikhile yazi inkomishisa u4 emalini 20 rand 25 rand inkomishi yodwa igcwele impu ilice noma mhlambe la uncarry line mase uzothi inamazambane eceleni Norox ina izinto engintshontshe ekhaya ngama ngidayisela umakhelwane labaxakile abalambile abangenalutho bese sengemali encane mina mase ngithatha yona lo mali shwi kumashante ngiyophema le drugs dethiwa ngithi isikhathi esiningi thina sinawana sinengqondo encane and futhi sicabangela into yamanje sisingacabangeli mina edladleni yabona ukube umani ubaba basakhona ngabe mhlambe ngisho ungangibhema yazi ngobani abantu ade beqonde ithwi mina nazi ubaba wami ububoy Petros Nxumalo mina ngabhemi ngisho ugwaya akazi ngisho into siyagwaya ukuthi injani ikuyena nje emlomeni ngekuxoko insizwa yazalwa madoda umfino wendoda inkinga aphuza abhemi umfundisi amzala umfundisi ngikhohlwa ngokubona lokho uma akaphuza akabhema akafuna ngisho umbone utshwala zonda kabi umolwethi umolwethi esonta kakhulu esonta kuphila amasonto lithiwa emaromeni mina ngedwa ngedladleni ayi omeni uyinkinga kwangumeni uyinkinga ngale baze basho futhi ngicabanga sikhuluma ngisho umakhelwane ngawazi bazomakhelwane bekhuluma bathi yazi mpona wami unadledle siyakubona hayi lento yenzayo awuthande nawe yabo yazi indaba ngazi indaba wathiwa ngoba wena phela unadledle uyiwele yabo awuma nje ubuyiwele uyiwele ngiyiwele mina le ntombazane newele lentombazane
wena ke nje ubuyiwele siyafanele eyo procedure ethuneni lewele lakho mesemva kwaloko uhlinzelo imbuzi ufake iphandla ucelele ukuthi uyeke ukuganga ukwenza into ezibhidayo ngobani uzoshona emhlabeni kahle wena lento oyenza uthandi kunomuntu okupola emhlanje wakho emuva ulokuqhubeka ekuhlomekisa hambe kubhayizisa hambe kufaka hambe kuhlomeka hambe kufaka ngabuzi lo muntu azengihlomekisa nje hambe ngifaka ngigangisina yini uhloseni kuthiwa hayi wena ubone uhloseni obvious phela uhlose ukuthi ushona ufuna umlandele naye kuze la ukhona naye nibe lobabili kanje ngayibuza ubani nalongo phela mina kahle akekho umuntu engathi nginenkinga naye emphakathini wathi no cha vela ngasikhuluma umuntu osemphakathini umuntu osegcekekeni kini ngqo ekhaya ngani wathi uyabona lo muntu othi woniwele lakho uyena impela kola emhlanje wakho uyena la kanje yazi ngoba ngisho wayena la ekhona kakhululekile ngoba vele from the start empilo ayiphilanga kakhulu emhlabeni ngokuthini bamthwebula ngokuganga komakhelwane ngingazwani futhi komakhelwane bamthwebula bamenza isilwane kuyimanje mina ngikhuluma nawe nje iwele lakho lentombazana balenza isilwane kuyimanje kusetshenzwa ngalo kamakhelwane wangakini cabanga watsho kanje khani naye uthi yabo nje basebenza ngayo isilwane manje iwele lakho la likhona balithwebula wena kahle futhi ngabe unephandla mase futhi bonke uyacelelwa futhi and bese bethenga into ezimnandi ekaziwayo ukuthi hayi iwele lami melithanda la kubisi noma yini noma ineni yabo into enjalo nje noma ama fruits kubekwe lapha njengebo ukuze ukwazi ukuthi najabule ekhona hlezi nawe kanje mfana wami mase ke emva kwaloko uthatha imali esilver like ishumi ulijikishela olwandle umusiqoze emva kwaloko ukha amanzi olwandle uyahamba ugeza ngawo ungangeni kodwa olwandle kodwa manje egcineni mina ngathi mengiyibuka lento ngathi wona baqinisile impela abantu bethe into engicindezelayo yabo mina nokuganga ngisathanda ukuganga sengikonjiswa ukuthi impoqo yalento engiyibhemayo yabo mina ukuba kahle ungangibhema uganga bangiyenzi hlobo kodwa still khona nginje buka nje ngifaka insimbi la ngikhubazekile kodwa still ayibandla angigange ngibuka ngizolala ubeka ifoni lakho nizobona second ngesecond and ukuzibona ukuthi ngiyinkinga ngempela yazi mina ngithi ngihleka nawe ngihleka vele ready sengibhubhisile usunqamba uvula isikhwama uthi awe ma ukuthi ifoni yami water chips yazi uyedwa umuntu uzofika ngiqoqisa la wancike eceleni kwami ulomfana lo yiphara okade yazini ngubani vele ngunyazi azi ngiyashesha ngifast manje yabo ayikho right lonto vele kahle semphakathini nezinye izinto ezingithi mengizenza mina ngicabange ukuthi mase kuthiwa lento ke ibhenga ngimina kanjani yabo isikhathi esiningi ukugangela abantu abadala umama inana into engenza kakhulu ngintswempu ngiyenza ntswempu lonto lokugangela abantu abadala kodwa manje ngokukhula ngomqondo khombisa sengikhulile sengimdala ayiyeka nyalo lonto manje mina sekuganga sengiganga lokuganga imfethu lokungane bokudlala ngoba nqe nje ngithi ube yitona amaPakistan lezela eThekwini leso sithi zibeka imshanelo phambi komnyango zabeka ingubo lezo nodoli mina ngivele ngiqulu nodoli lonke ngivele ngibaleke nawo unodoli bonodoli laba bathi bagqoke ingubo ezintsha futhi mhlambe isando ngene ingenisile zo ngubo lezo lama ufuna ukukhombisa abantu ukuthi ekudayisa ingubo la mina ngivele ngiqulu nodoli lonke wentombazana lo namabele futhi unqulu uqavu nenye ushothe ekhanda kanje ngibaleke nawo mbri Tweye Pakistan ngicela ngokulunguza kanje eminyango lithi ayi fucking shit ayi bengusithela ngoshonana kimi ngifika ngale gomulu nodoli ingubo le kahle indaba inkinga yazini ngifuna le ngubo egqokolo nodoli futhi inhlena neprice ibhaliwe iprice yakho ngithatha ngoqa mina njengobo ngifa phansi wedayisa koba mhlawumbe 8 rand noma ushiya unqunu nodoli shiya unqunu nodoli ulahla futhi kanjani ngubani ngisuke ngudayisele umuntu yabo ngeke ngudayisele iPakistan ngoba bayazana wodwa uzosho umuntu nami ngumphakathi baleni nodoli la lo baphambi umnyango lokubona isikhombisa ngabantu ingubo nemshanelo ke kanjalo bhavu labo balapha umnyango ngibaqedile siya usukhulumile mfowethu kodwa mawungangakhuluma ngesibasi sakho lokuhamba kanjani la entanyeni la ngibona lana nesithupha esikhukhumele kwenzakalani bantu bakithi kahle ngicazela indaba yomqala kusale yankinga lengibhekene nayo equmbane ngakhe nje omunye umfethu obrow wami kanje nakhona ewengahlosile akenzanga amasibungu ekuthiwa ublonde umfowethu
wathi uyangijova ubra wami sho kanti uzosithinteka umthambo wrong idlule ungiziphushele-ke emthombeni ukukuma lo mqalo ube njengoba ngibona ngikhanda kwividiyo nje ngilokhuzeke la umqalo umkaka ngathi nongifika esibhedlela kwathiwa mfana wami unenhlanhla wona idlozi lakini liyakuthanda kahle kahle futhi ngabe ushonile kahle kahle bo wena lento yakho ifuma sekuthiwa namhlanje uyalala awujovanga wenza ngalutho langesibhedlela uvuka simqombile mfana wami kahle kahle lento isefuna ukuthi ihlinzwe straight umqalo uhlinzwe phaphalaze sonke isikhumba lesixetshule sonke isikhumba sikhishwe ngoba sicole udoti ubovu ngaphakathi bese emva kwaloko uphinde kubuyele isikhumba sakhona si right sesiklini kamnandi uyazi ngicela intshela umphakathi wathi ngahlala mhlambe inyanga ne2 weeks ngaphezulu ngihleli eKing Edward esibhedlela bengiphethe futhi kamnandi kanjani ngahlala grand eKing Edward ngalendlela ukuthi bangihlinze ngafe theater bangihlinza ngama-razor khona bangisika nje la kuza ngala baxobula sonke isikhumba lesikwavele qoqoqo yonke into evele ngiyaqala mase kuvaleka nje odokotela basebenza kakhulu ngoba sekuvaleke thaqa manje usobona so uphela umuntu usenithiwa ukubona phela isikayo ukuthi hayibo lo mfana bebemhlinza abantu abaningi baningi ngisho ukuthi kuba ngihlangana lo endleleni so nabona ubalo ethi akuhlinza ngommese wahluleka ngithi mina yakona ummese lo uqumbane lo into indaba ukugejana ihonga emthambweni uthi uyaphusha nje ushaya endaweni wrong ngigcine sengisizakala kanjalo uyazi ngathi sengihlelele lo nyanga lo 2 weeks ngihlele eKing Edward ngabuya sengingconywana sisiqala ukuphola isilonda njengoba manje sesomileke inkosi siphole inyama nje kodwa phinde ngibona ngidlalela emqaleni ukuthi ngijove unga khohle ujova manje mina manje phela manje angisajove kwenye indawo ngijove esandleni phela indawo engazi ukuthi noma ngigejile ujove epipini yabona la ngisuka khona lapha epreaching lapha lesipema khona lento yethi unga ushawubulawa mekuthiwa wenza lento ungashawubulawa uyazi ngobani kahle if ulapha mwenza into amaphara aqopela too much mina ngibona ngisho vipi namhlanje kusasuthi uyabona umunye umfowethu kade secini ngomathe ngibuzo lo ngenza lona siyembona siyayenza naye yazi ngobani ngoba shuthi bathanda izinto too much abafowethu ngokuthi ngithatha inayiti ifive epipini lokuthi suyayifaka azambuka ngizombuza mfowethu waye wenziswa yini lento ethi hayi ingoba ithingisana kakhulu kwenza ukuthi ube gofti kakhulu no ayikho lonto banamanga ugofti uhodwa yabo ufana lento le ndaba o-bluetooth ungithatha igazi lakho mina ngimixe nelakho sibamba kanje ngifaka inayiti kona into ebhedayo yabo lonto ngifuna inyenya kabi lonto ngisho yabo mase uye bridge nemaskande uyofika lapha emaphareni la sibhema nawo ufika ukuthi uzokwenza lonto leyo uthatha igazi lakho ukuthi ngezwe umuntu alijova ungashaya ubulawe bangishaya amaphara ube ingqombe ngawo uzuyifele wena uqobo ngoba azi ngobani abayifuni lonto yenziwa le egoli esegoli edumile khona into bluetooth bani ayenziwa lonto la unikeza umjovo mahala kunenkampani esalethelwa yona umunye ubaba orich omnandi onemali wasiletha le nkampani ekuthiwa HIV and TB and TB shuthi kahle lapha thila nani nokuthi ba check ifuba musha iTB bese ngoba besipha imjovo mahala leyo mjovo leyo ukuthini ukuthi ungosherishi nomngani wakho umjovo umuntu nomuntu uba nomjovo wakhe eyedwa nayike manje into eyinkinga singibeleseleke manje singcono umqalo sokuthi upholile nangu lo sithupha lesi yabo lesithupha lesi inkinga yazi into engisibe nje ilento ekuthiwa yini stapa mnwana sifesana yes yabona ngihlale nabantu phela abantu abashawa itapa mnwana kodwa bolese sami siyinkinga yazi ngobani mhlawumbe manje soqeda inyanga ngina so kanje ngihleli nobovu buhlungu bushisana ngaphakathi mina ngihamba amaphilisi ngihlonaka ngihlukana mina amaphilisi awuyinhlungu yabo pain yabo angihlukani yazi ngobani ngumuntu kahle mina ngumuntu uhlezi like ogulayo kodwa bengaguli ibingivuka lento ngisenthi ngiyaphithana ekhanda ngoba kusukushisa indlobovu ngaphakathi uzipho lolwenge sokumele liphume kodwa lingaphuma ngikuthini selihlala isikhathi eside ubovu ngaphakathi bakhelana egcineni odokotela bathini mina bathi King Edward mfana uhamba bagcine ngqonywe lesithupha sakho ngoba manje iyinkinga lento uyazi unaloku yakhukhumala iyando ngokuthi iyehle alimina ayikho mina ngizovumela if ukuthi ngidala uNkulunkulu ukuze isithupha sami lesasithathe ayinkinga singanqonywa ayinkinga ngizokwamukela lokho
yazi ngenhlanhla uSekhe ngedoda angishaya ngeminye umjovo yakhona grand sathi ukubohla kancane saphola kamna mina ngifika la ngaphinde ngabuyela kuyona futhi ungana le thiki le phela le thiki yenza lento ile uyazi ama-video engakuthatha wona King edoda ngaze ngaposta namanje unamazwi siphambana ukwazi nje wona wathembisa abantu ukuthi uzoyeka iwonga kumele ngiyiposte emva kwale angaze ngaposta uyoziqinisa ngoba phela mina yabo emavidiyo engikhonjiswa wona ividiyo nakhona ngalesibhedlela uma ngifika kolova sithi uthona ngiyakwazi wona mfethu ividiyo yakho nginaki ngikhombisa ngiveza la mavidiyo nje lawa ashemula nalawa nje amanye kalandela enjengana le engixoxa nje kodwa hayi lesibhedlela ngikaze ngayibona angakayipost kahle hle mphakathi ukuthi sengitshela ukuthi lento kuyithiki iyonto eyinkinga ngalendlela ukuthi uzibonisa isilingo lesitaphamlweni esingihlala futhi ngabe kade saphola ukuba ngibhemithiki into nje singapholi yazi ngobani ngisengibuyele kuyona futhi yona ithiki le ngiyayibhema ngiyayijova phambanisa ekhanda nawo uyabahlanyisa qinisile yaziqinisile professor kodwa konke ngizokutshela na professor ongayazi yabo ithiki bafowethu kahle kahle le nto le iyana ngomqondo wakho ukuthi umqondo wakho uwiki kangakanani awumuntu nomqondo vele uwiki hayi mfowethu uyakhula ngempela amaphiphi uyacosha ngempela sure kodwa uma ulenhlobo leyo wena mfethu nomqondo strong uqinile futhi engekho weak hayi mfowethu ungahlala iminyaka webhema ungabe nankinga sidalo buka nje mina unethiwenga ungalala abathwayela lesana isandla lesi cha ilokhi ungalali ithiki siklalise intwenga ungalala mina ithiki yangigila ngalendlela ukuthi professor ngeke ngahlala 6 days engalali insuku ilandelana kodwa ngathi ngilala ngosuku la shut down sathi uyayazi lento manje yazi i-shut down mfethu uyangishaya ngalendlela ukuthi ngalala 3 days ngingavuki ngingakwazi ukuvuka kodwa uphaphama ngaphaphama kodwa uthi ngivuke empetheni akuvuke yazi ngoba umzimba ubuhlungu ngalendlela ukuthi amathambo wonke awanyakaza ashokhekile yazi ngobani lo 6 days ade ngawolele up and down lanto isilingo ikwenza ukuthi kahle hle umqondo wakho sengathi like uhambeli uyahlanya ikhanda yazi ngobani into yenza lokho ingoba thina sama parasiyaphetha sikwazi ukushintsha i-drugs silibheme ngendlela yesu le engabhenywa ngicabanga ukuthi mhlawumbe mina nokukhathala komqondo ngoba usuhlala 6 days ubusuku nemina ulala ingqondo ngeke ngakhathali and futhi nanani uyazi ukuthi uyakhulisa ungalali uqala umuntu ungalali uyakhulisa ukodwa hawu mina ngitshela ukuthi uma wahlala 2 days 3 days ungalali ugcina usabona ukuthi le phansi uyakhula yazi ngobani awulali ungalali bese lento ayilungile kahle igazi liyaphunyuzwa umuntu emphakathini noma endaweni manje akaze ke kwenze mhlawumbe umuntu oshawa i-shutdown athathwe bejethe ushonile leyo nto leyo mfuthu ayikaze yazi ngobani umuntu umeshawa i-shutdown usuke ephefumule ngenankinga ephile nje grand phela yazini usuke emehlweni engaboni efana njengomuntu like udawo utshwala ovulwa phelelwa amandla nje ovulwa walala i-shutdown siyalalisa like njengesithongwane but usuke uphefumula yes i-shutdown ingozi ngento eyodwa ngobani isangashaya emgaqweni uthi uyawela yabo uze sengathi yabo uyazela like kube emnyama amehlo imoto uyibonile lapha kanti imoto esila ikuthatha mina ikuphi yokuphosa ngani inkinga i-shutdown inkinga lethiwa ukubona isikhathi esiningi usana bebeshaya ama-shutdown umfice ehlele kuvrande esitolo sePakistan ubheke phansi kanje ulele xa ona zisha khona uyadelela emgaqweni namhlanje ushawe yona impela i-shutdown ukupavement useshawe yazi usuyibalekelana usinabani phela abantu behlala impilo suke bona ukuthi yazi lento le ingozi lento izobile ngifake emotini ngishayise nemoto ngcono ngihlale phansi ingishaye kahle shutdown iziphele egazini kuyema ngivuka ngiqhubeka ngihamba ngoba mina lo ngithatha ngiphanda ngop and down ekubeni ngibe ngazathi ngishaya yona le shutdown izongichatha nemoto ngingaqalaze ngibona umasipala ibhasi le lomlast fall enkulu lemonkunzi umbele ngiyabona hayi ngiqoya boom ngathi ngiyibona lapha lezansi kanti isila iduze wami ngishaya ngiphenduka imizi manje qhasha yonke into ubona iteke uliqhasha libhekale ubona ukuthi yabona ingozi ngempela i-shutdown ngoba uthe kuyakushaya shutdown walala for 3 days uvunya u-arrest kufanele phela ngithi isuke counter lezi insuku kade ungayibhemi nesikhathi kade ungasibhemi phela lezi u-arrest ungathini le nto into esemqondweni kuwena and futhi nento esegazini kuwena u-arrest kwenzeka ukuthi hayibo khonto engikutshela nongayazi uyazi ukuthi lento ekuthiwa ithiki iyakwazi ukuthiya lento ekuthiwa arrest
uyuvale nya uphele nya kodwa ayithathi isikhathi eside mhlambe qala mhlambe 3 hours no 4 hours egazini sengisho ukuthi ngikwazi mina ukuyeka iwunga ngani ngiyayithiki futhi ngibhema ithiki phela iwunga ngisayibhema yazi ngobani mina ngizwe ngiqala arrest don't ithiki don't pipe ngiyashaya inkinga kulalwa ayi phela bona menza njalo ibhema usuku khohlwa kulalo ngingaze nginciphe ngizaca emzimbeni yazi ngobani akulalwa ubusuku nemini up and down ngiyantshontsha ngiyeba ngenza yonke into la and futhi ukuthi ubone ukuthi islingo ngempela lento ekuthiwa ithiki bafowethu lento ikwazi ukwenza ukuthi wena uphenduke like umqondo womngane kodwa umndala uphenduke like kwengane awungqondo ukuthi uhlanganisa nawo le robotsini ubhizi umuntu okhona ubulala into lapha phakathi kwabantu bayadlula bashezela abantu ubhizi qhafu ubulala into isithupha lesigcwele igazi lakhe yindaba bathu lapho angabe uyishikele khona mhlamba endaweni ecashile kanje yazi ngobani vele umqondo wakufana ukuthi umuntu ofile ukuphila engenenkinga ndethiwa ngithi ithiki ayilungile ayikho right ngiyona interest right le yabona nje ukutshela ukuthi labantu bokufika bayinkinga bakwethu bayinkinga yazi unginalo kufuze ngabe thina siyehlisa izinga lokugebengu siyehlise nezinga lokubhema lama drugs kukhuphuka umongo naqala ngokubuka nje manje sekudumisa ithiki yona sidliwa nswempe nawo aka namazeni nawo ke manje sibe asatha naba mix siba mixa nani lento ekuthiwa yini lento le yini le phuzwayo le incika sibe abantu bafuna abancane manje uzufica bese incika bayifaya phakathi kumazini mixova ndawonye badakwe sengithi udawo utshwala ngayikho lo muntu edephuza idrink odawo nje zishap kanti akuyona idrink yazini incika emixwe nani emixwe namazini and ifikile Twemp. Uhlophe umfana omncane lomfana lo usefela nje esikoleni into engenzeki yazi indaba siqile kuyona lento yama drugs ukudla amancika yonke lento isigcino ukugcina sengenela uphe sengenela emawungeni kanti ungeyona ke vele evala yonto yaskip isikole yes ngwafunda 5 years nje ufunde nje first year awindawo first year nje 5 years full no hayi siyasibongela mfowethu nina bendlondlo nophapha ekhanda kamenzi indaba lo ntombi memeza athi yakhalela lithigula lajama lichithekile nina bakambudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwalimaholo lemhlabeni limbhedule sibingelela kabi manje sibingelela sasicenga lokhuluma uprofessor ngwamkhize ngidabuka phansi kanongoma esigodini sapha umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe yaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 la isilanda khona abafowethu nodadewethu abasuke bezoqwashisa kabanzi ngeyidakamizwa nangomzimo ababhekene nabo emgaqweni lokho asikwenziwe ngoba sisuke mhlawumbe sisoyingcoma noma sokhukhumala kepha sisuke sizozama ukuthi abantu babazi umzimo bokuqala iyidakamizwa indlela ke iyidakamizwa noma ijeni eyidakamizwa ibhlungu kakhulu indaba yayo ngoba uqala kumnandi kuhlekwa kudlalwa kodwa isigcino sakhona kuba izinyembezi kuba nokugedla kwamazinyo ngakho ke uhlelo bafowethu siyacela nileseke siyacela ukuthi nime nathi ukuze sikwazi ukwenza nezinye izinto mina kahlahle siyangibhora lento hlala ngivuka ngizohlala kanje senza into eyodwa sisho ukuthi siyafana nomuntu ofunda first year njengoba for 5 years ekubeni amandla akunina abantu bakithi ukuthi sikwazi ukuthi sifulfile iphupho leMPTV1 ngoba ekugcineni sifuna ukuyinqanda lento kodwa ukuze sinqande sidinga amandla ngoba abantu abayiphethe banamandla so siyacela abantu bezama ukuthi belekelele uma uqala ukuba ingxenye yohlelo ucindezela subscribe button ucindezela subscribe button ucindezela ibell ucindezela ibell kuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisiposa izogenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi uzobe usitholela isiqephu sangalolu suku igama lami njengoba bengishilo nguprofessor Mdabwale kwaNongoma esigodini sapha umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi ngakho ke mina sengincenga